Hadin baka Ministry of Road Transport and Highways jong kesorkar pedeng kalapin mi hukum baborok ki kali bayat lingba ki surok ba ki hak bensiu ya kabai lek by one lingba ki FASTag digital payment dah kaba pendat hagi kali naduk kamiet jong khat santerik kenang baka num shimpor bania kaba up dah kaba syusiu pisa kumta nak liang ka toll gate kaba don hanyo mer pasi West Giant Hills District group ne kasngi kelas dang ban pintri kamia ka FASTag bat ki kali ki bidon ka FASTag ki hak bensiu lai pautingka habalek bat pautingka habawan pai hapo at pasau kenta henring nakadaw babun hiki kali kamai kumju ki kali shimet hapo rilum jantia kimpat donye ki FASTag kumta ki lahapan siu ASHA kabalongkum kakuna kata henriu pautingka habalej henriu pautingka habawan pai toh jingya to ka ni ka jingkhang yong ka ni ka tolkit ni i nakaliang yong ki nong kamai kari waro go mapo yong koloma ka ol jantia nando na is jantia kham tam ye ki nong chong chong yong ko jantia i percha jori ya kan ni ka jingle yong ka sorkar hi jingya to bo kan hai rupen krek kami ka FASTag hi jing skiat to uai por gi ya ki paidbah gi yong i wo pen biang gi kot ki sna ko em kam wa hi jingya to wo kan ni ka jing chim ka bu yong ki chim per trip ya ki kari yong i man ko ka jing yo roi ye ko hok yong i kam ki tri chnong yong ni ka thau nei liang yong i kam ka seng yong ki nong ka mai kari i kwa i nei benta kini katu kan impor i kerpar i kesorkar was nyau ha ko i lat chwa i ulai ka ma jo lai man ka sngi khnang yo ye pun ba ni jing jing to un ka kam tol ket Idaw pekrek kami ni FASTag kini lor ke pekrek kami borsin manda halo dang dep su FASTag po ni dalurat ke balans ilek ni idaw itu to em kami kelam yuki mla biga recharge ke tu dia tak cover charge people to Sekarang betul dah kami. Kau pakai sekarang betul. Terus pak recharge biga sos pak ke balans lepas sos pak kadang ter wan bisni wan ratrin dalut nong nayi recharge bi wan terus pak hoy ma cisni upload pi do kada batal ket i kamai lis pak cisni lai bai penyang lai bai kamai kata lor ite sebai ba nah ite kate kani udah satu penyang ini jauh yang ya kerjanya to ikan ni man mun makam hindi ini dia lepau man mun yang ya ini dia kerjanya to ya ketu lepau hindi hak arwah serta kalau man kata hindi don mai hindi ya kerjanya to ini gele indem ni deh no igam di lokal kami turis skill wa to kerjanya to warning ni dagi lesia susin recording ini ini gele yang man kerjanya to ini deh gaman ini man bai ya percaya kan ya kerjanya to kan ke FASTag saya Demi dia kan. Kat kam ga betul ke streng hanya lek bawa wilayah kundai kilometer no. Tapi sikit tak nak kena duk nak pramer ini em tang 10 kilometer lek. Entah. Tang 10 kilometer lek em. Dan nak kena duk ni halom chnong lek. Ubok genduk kat kam ga an rupun kilometer dan ni halom chnong em san kilometer lek. Kep cek ka saya teh. Temto isu am get artliga tolget hagu bi surok. Iyalah. Dan ada cim di kau lai bagi, dan cim di arah lai bagi. Kau tadi tu cim buku ini mula ayo. Kalau saat kebai geri, katu dah iklam yo penir bai geri, penir dot penyang lah. Katus kedot penyang lo buku, sekebai tol kilo buku. Jadi you pi katu ini. Nakaliang ki paidbah ki pampat sngaw thu ki penpau ke jing persya halor kani da kabaong balai hab bansiu hadu enru pautingka man habalej kat ba kador barimpat kadai tanglai pautingka ki bakamai kali ki ong bakani tak juri ki kum ki marjan shnong bahap banya hadu lai sausin chisngi na lor barem kabai umpnyang kini ki aka baro ki lawan ra kacing sahkut kali nadu dang step namar badan ki paidbah ki bamtere bansiu ya kukuna berkeni kacing sahkut kelakta aru ya paidbah bahap banya be kam ki khna skul bahap banya be man kasngi nasionong hak badan ki balahap banya kejat no banet pha shnong namar ki sngaw thu pakim lap skul shu Namar bajur kecing sahkut don ru ki kali bahap banyat nyalinti klau dak bakiar banyat lengba ka toll gate hadin kani ki paidbah kelas dangru banyelum bat khanglat ya barok ki kali bamut banyat lengba ka toll gate dak bayayeng hapring surok klem da snap shu ik pulet badon ka tekapor
Kiseng balang beper kinong yelam ka all Jaintia Tourist and Commercial Vehicle Association ru kilawan poi hakate jaka. Ki board district pekentup nadu ki magistrate ka West Jaintia USP lembat ki kunhon kilahir syakate jaka hakapor stengsngi bat kilahap pansu pelat lan klem jing siawi ki kali bat hadin shipor lasen jurno ka jing sahkut kali. De naliang kami Meghalaya people labor union ya kini isu hajing sket chim ina duk slam kwa ya ki tourist ko chim gi ya tourist taxi driver ko chim gi ni jing kekret na bahat chuawan ka tolket ni ide yo gini kejing rawan te to hati pot raman kam tu nei ko wasau longok cucu kwa naliang ka sarkar mo naliang gini nong biya yung kani ka tolket hawa kiwi ki tolket em kejing per hapo em kejing per ka kom chim yo ki to hapo din pasok la da ke ML05 ki chim tador gi ya ke ML04 and M10 chim rehe dekat wahini wan M04 M05 chim gi keju tak sakawi wan la to kam ki nong penyat yung haji to pen ni kesni man go naliang go Meghalaya people lembar man go jing penrem yele wak ki magistrate ki disim yi ki chim kam kini karai ko man la da jia WM kujut sistem ni tayang iu bak kli ite wat wong gi im embori woto iklam nahai gi nong penjat yung kani wong gi tele member iklam sedali samombai rem ni liang kate haji sket kam ki board district to yam gi jing bak klik kawan ke jing dia hap ku pun baik wud ne ba ngade iklam makin tu anga ladami pi pun baik immediately ki kujut sistem kaman man tene ti daw inaliang ke sarkar ngam em kerpat ngam prem jur ke sarkar wa ibor palat ke yakini ke tulkit wa chim gi ke borak ti yong ki handai kat kam ka hok ke yong ki kam ki nong penyak distrik em gi ke bor yana liang ngabu ke jing maham sarkar wa iya kan ni pen baik ke wud ne ba rupa lain rupa wan hak sitrip cispa arpau up down lelisin susin cisi kat wan ke jing tak yakini gi wa kamai gari hatau yo jakon ke pusai kon gi ne usuh gi ketika pusai kon gi suno lai pusai gi ni getol kita ini ngan liang kerpat ini liang MPLU kerpat ko wa yu krelang ngunu session wa iya gini wa open baik ke sarkar burbur ka hapok sitia Teman pertu bisa? Albinus Lemurong Kamu presiden juga MPLU Meghalaya video ini Hakajan mit jong kani kesngi na kaliang kiseng bahalang beper kekenhon kinyong ya kali kilalet yakendu ru pat udisi ke West Jaintia u Garut LNS Dikes pat na kaliang udisi ru ulah kular ban pensngawi kijing jengki syaka NAHAI Jaintia Tourist and Commercial Vehicle Association Just before Along the side, they should be free. There must be an exemption for them. A free lane must be provided for them as per the National Highway Authorities. These people, they do not provide a free lane to them. So this is the problem. Izin kawa buntu lagi, di Shillong muka suami nak jadinya Islam ni tu nukong nak soal di yakni di penangkam di FASTag di waktu ke raya ke komen ke Hakman Menteri ke istri dari dia orang itu kontrok dari ke KCI kemudian di sistem yang paidbah sudah Islam agak jauh di usil nak buat nahai ke publicity foto ini di FASTag guna bahasa reklam ke istitian ke ting ikut bukti untuk bok bentar si tahu bok udai di FASTag yuk paidbah lokal taksi ada begini teruang di sesuatu wa upenda juga dor tumlek kau entah kita udah tahu ini di WM le urusan nombor KML 34 mulai jadi tinggal Islam ikut ada di sini gudang dari itu